Kega. Mukomere. Imarika. Pastor, mukomere. Imarikeni pastor. Uyu muvyeyi Mama nakisa mahirwe adasanzwe. alikuwa na uheri. Bienvenue Kanyamasomo na haguruka. Bienvenue Kanyamasomo, naweza kusimama. Ngwino ngohobe. Kuja kukumbatia. Ana alirukanga ahamagara abakobwa be bane. Ana akakimbia akaita wasichana wake. Abonye kwimpanuka yabaye wenda bashobora kuba bagiye. Alipoona ajali imekuwa akaona labda wanaweza kufa. Arabegeranya niko umwandisi avuga ngo arangize arapfuka marasenga. Mwandishi anasema aliwaweka pamoja na kuwaombea. Arasenga abwira Imana ayibwira ngo Mana ufite ubushobozi bwo kuturinda kano kaga. Akaambia Mungu unao uwezo wa kutulinda kutuokoa. Jambo rikomeye nashimye yaravuze ngo nimba ari ubushake bwawe udukize kano kaga. Lakini neno kubwa ambalo alisema ikiwa ni mapenzi yako. Ariko ngo mu minota 12 ishize uriya mu mama Ana amaze gusenga ngo ubwato bwari bwamaze kurohama. Lakini kwa dakika 12 baada ya maombi mashua hiyo ilikuwa imezama. Urarohama haje gupfa abantu 226. Watu 226 wakafa. Noneho baratabaza umutabazi ubundi bwato buraza gutabara. Mashua ingine ikakuja kwa msaada. Ngo buhagere bagenda bashakisha nyuma baza kurangiza umuntu afate igisigazwa cya bwato mu mazi. Wakaona kuna mtu ameshika nusu kidogo ya mashua hiyo. Baje kureba tese uriya yabarinde yabataracikana. Na kukimbia kuona labda huyu anaweza aje kata roho. Basanga ni Ana ataracikana baramurokora. Wakamkuta ni Ana wakamuokoa. Baramusafirisha bamujana muri UK mu Bwongereza. Wakamfikisha Uingereza. Wagari mu Bwongereza yandikira umugabo aravuga ati twatanye nabo bakobwa ariko nijusigaje nyine abakobwa barapfuye. Akaandikia mumewe tulienda na wasichana wetu lakini wote wamekufa, mimi nimebaki. Yo kwambuka vuba vuba ngo amusange. Mume akapanga program ya kumkuta haraka. Mugabo araza. Mume akaja. Bagere hahandi bwato bwazamye. Alipofika mahali mashua hiyo imezama. Waruyoboye aramubwira ngo nahani wo abakobwa bane bawe bapfiriye. Huyo kiongozi akamwambia wasichana wako walianguka hapa. Nuko rero wa mugabo ahita himba indirimbo murayizi mwese yitwa ngo It is well with my soul. Huyo mume sasa akaweza kuimba wimbo huo. It is well. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Nagerageje kwandika bari bambuza umwanya. Nilikuwa nikijaribu kuandika n'abana mu rugo. Huwa tunaimba wimbo huo pamoja na watoto nyumbani. Nagerageza kushira mu kinyamurenge. Nitajaribu kuiweka kwa Kiluka. Igitereko cya mbere yaravuze ngo igihe amahoro yanzagaho. Kora ya kwanza nasema wakati amani ilikuja kwangu ngumugezi kama vile mto, nigihe agahinda kangeragaho ngumugezi, na vile huzuni ilinifikia kama mto pia, ngumuhengeri wo mu nyanja, kama dhoruba ya baharini. Aravuga ngo muri ibyo byose akasema kwa hayo yote ngo wanyigishije kuvuga ngo umenifunza kusema it is well, ni vizuri with my soul. Una wimbo itashaka bikavuga ngo nubwo satani ngo yantera. Tezi cha pili nasema hata shetani mshambulie, nubwo ibigaragazo ngo byanzaho, hata shida ziweze kuja kwangu, majaribu, reka bino byiringiro byiza ngo bari byo bikontorora ubugingo bwanje. Wacha tumaini yangu hii nzuri iweze kuongoza maisha yangu, kwa sababu Kristo aliona mimi ni mdhaifu ambaye hawezi kujifaa na kitu chochote, hivyo akaweza kutoa damu yake kwa ajili yangu na kuokoa nafsi yangu. Nicho kibazo uyu mwanditsi wanditsi Zaburi Azafu yarimo yibaza. Hiyo ndio shida mwandishi wa Zaburi hii Azafu alikuwa akijiswali. Azafu yaritegereje, aliweza kutazama ngo arebe abona abanyabyaha, akaona wenye dhambi, abona bafite urugomo, akaona wale abona abibone, akaona wenye jivuno, batera hejuru, walikuwa kilalamika, batera imbere, wakaendelea, bafite amahoro, wakawa na amani, bafite ubutunzi, wakawa na utajiri, baguwe neza mu buryo bugaragara, walikuwa wamestarehe kama ilivyo. ngo yirebe, lakini alipojitazama abona abandi bakiranutsi, anaona watakatifu, abona ngo ari bo barushaho kugwiza, ngo akaona wao ndio wanaendelea kuongezewa, yagezaho ngo ababara, paka akahuzunika, ngo agira ishari,
akawa na wivu. Ku murongo wa 3 aravuga ngo mstari wa 3 akasema ngo kuko ngo nagiriraga ishari abibone, kwa sababu nilikuwa na wivu sababu ya wenye kiburi, narebaga abanyabyaha nilipotazama wenye dhambi baguwe neza wanastarehe. Ndetse ngo yagezaho yicuza impamvu yakiranuka Imana, paka akajuta kwa nini nilikuwa mwenye haki. Murongo wa 3 mvuko yabivuze 13 yaravuze ngo 13 nogereje ubusa umutima wanje, nimeuosha bure moyo wangu, kudacungura na gukarabiye ubusa. Kuto kufanya mahovu niliyafanya kwa bure. Byari bitewe n'imibabaro yararimo, ili letwa na huzuni alikuwa nayo, gahinda yararimo, alikuwa na maumivu alikuwa ndani. Bituma yicuza aravuga se nukubera iki ubuni korera Imana, akajuta kwa nini namtumikia Mungu, nukubera iki senga, kwa nini naomba, nukubera iki nirinda, kwa nini ninajilinda, nukubera iki ngendera muri ibi kwa nini naendelea hivi kumheshimu Mungu, na Mungu anakubali haya yote yanipate. Bwana sifiwe. Amen. Ariko ngo uriya mugabo Azafu wanditse Zaburi ya 23 atera Azafu ambaye aliandika Zaburi hii aravuga ngo reka ntera intambwe, akasema wacha nipige hatua, ngende mu kanisa, niende nifike kanisani, niende mu bwiza bw'Imana, niende kwa utukufu wa Mungu, nije kuganira n'Imana yacu, niende kuongea na Mungu wangu. Binabiba ngo kuzageza ryari, haya nitayafanya mpaka lini, haya ngo kuzageza ryari, ombolezo hili mpaka lini? Niko yavuga ku 17 17 aravuga ngo kugeza aho nagiye ngo ahera, mpaka nimefika patakatifu, kugeza aho nagiye imbere y'Imana, mpaka nilipoenda mbele za Mungu. ngo ngita kwiherezo ry'ababandi, na mimi nikaweza kujali mwisho wa hawa wengine. Nonongere baganira n'Imana usomye gice, alipoongea na Mungu ukisoma sura hii, Imana aramubwiye ngo mva wewe kuri kompara n'abariya. Mungu akamwambia usijifananishe. Imana iramubwira ngo jewe ndimo ndabareba ngo nkabona ngo bahagaze ahantu hanyerera, lakini Mungu akasema nikiwaona wanasimama kwa mahali pa uterezi, ndimo ndabareba nkabona ngo barenda kugwa, ngo kandi kugwa kwabo bazasenyuka, nikiwatazama vizuri wataanguka na anguko lao itakuwa kubwa. Aramubwira ngo biri yuhona ubukire haya unayoyaona byose, utajiri na pesa na mambo mengine, ngo ndimo ndabireba nkabona ngo ni igicucu, niliyatazama vizuri ni kivuli. Bwana sifiwe. Haleluya. Wa mugabo ngarangise Azafu ngo ikubita imbere y'Imana, ngombe huyu Azafu akaanguka mbele za Mungu na kutubu, ngo ndumupfafa, akusema mimi ni mpumbavu, mimi ni mpumbavu. Yaje gutahura ko bavandimwe ngiye kurangiza, alikuja kuelewa wapendwa, nikitamatisha, abanyamugisha wenye uheri, abahiriwe, wale wenye uheri, ndabwo ari abilionnaire, si wa bilionnaire, si watu wa pesa nyingi, wenye baraka, abahiriwe, wale wenye uheri, ndabwo bari muri Amerika no mu Burayi no muri Australia, si wale wa Marekani, Ulaya na mambo na pahali pengine. Abanyamugisha na bafite Yesu, wenye baraka ni walio na Yesu. Mwana soza buri navuze ngo hahirwa ngo ishanga rifite Uwitekaho Imana yaryo, heri taifa ambalo liko na Mungu, kandi ubwo bwoko ngo yatoranije kuba umwandu we, na taifa alilolichagua kuwa urithi wake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Reka mbibutse kuko bavandimwe inshuti bakozi b'Imana, nitawakumbusha wapendo watumishi wa Mungu, urupfu ni rusange kuri twese, kifo ni kwa ujumla, yabara abapagani, ikiwa ni wapagani, yabara abakristo, ikiwa ni wakristo, twese tuzapfa, sote tutakufa, twese tuzapfa, sote tutakufa. Yobu yarabirebye ngo arangiza aravuga ngo, Ayubu alitazama akasema, aravuga navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nilitoka tumboni mwa mama bila kitu, nzasubira mu nda y'isi na nitarudi tumboni mwa ulimwengu. Paulo nawe yandikia Timotheo, Paulo akamwandikia Timotheo, ntacyo twazanye muri isi, akasema hatukuja na kitu duniani, ntacyo tuzabasha, na hakuna kitu tutaondoa hapa. Ibanga rero ryafashije Azafu, siri iliyomsaidia Azafu, yamukomeje mu gahinda, ambayo imemuimarisha katika huzuni, mu mibabaro yarari, katika maumivu hayo, yaje gutahura kuko ngo turi ubwoko bw'Imana, aligundua ya kwamba sisi ni taifa teule, turabu mwami, tuwa Mungu, nawe no wacu, naye ni wetu. Paulo abyemeza nawe cyane, Paulo naye akakubali sana. Abarumi 14:8 avuga ngo niba turiho, 14:8 akasema kama tunaishi, turiho kubwo Mwana, tunaishi kwa mfano, kandi ngo niba dupfa, na tukifa, dupfa kubwo Mwana, ni kwa Bwana pia. Nuko rero niba turiho, ni kwamba tunaishi, cyangwa niba dupfa, ama tukifa, turabona, sisi ni wa Bwana, turabona, tu wa Bwana. Arareba aravuga ngo destiny yabo, iherezo ryabo naharigarukira, akanitazama akasema kumbe mwisho wao ni hapa hapa, ariko ngo ari kumwe n'Uwiteka, ngo Uwiteka aramubwira ngo wewe ngo ndi kumwe nawe Uwiteka, lakini akasema wewe niko pamoja na wewe, ngo ngufashe ukuboko, nimekushika mkono ngo kwiburyo, kuume, nzakuyoboza ubwenge bwawe, nitakuongoza kwa hekima yangu. Abwira Imana ngo uzanyoboza ubwenge bwawe, akamwambia Mungu utaniongoza kwa hekima yako, kandi ngo hanyuma uzanyakira icyubahiro hariya mu bwawe, na pia utanikaribisha kwa heshima katika ufalme wako. Noneho rero kuri 25 kugeza kuri 26 25 na 6 Azafu aravuga ngo bimeze gutya,
Asafu akasema ndabivuga n'ubushizi bw'amahanga kiwa hivi ninasema na ujasiri amavango ubwo se ko bimeze gutyo ninde mfite mu ijuru utari wewe nani mwingine ninaye mbinguni isipokuwa wewe kandi ntawe nishimira utari wewe pia ulimwenguni sina muri wanje n'umutima wanje birashira mwili na moyo inaisha ariko Imana niyo gitare umutima wanje lakini Mungu ndiye mwamba na kimbilio langu na ndiye urithi wangu milele uvango ibindi dufite n'ibyakanya gato haya ambayo yanatupata ni ya muda punde bizashira bizavaho yatakwisha na kuondolewa ariko yavuze ngo uyu witeka lakini akasema huu Mungu umugabane wanje witeka ryose yeye ni urithi wangu wa milele mwanditsi w'abahero yavuze hejuru y'abera kuna yavuze abantu abera b'Imana alisema kuhusu watakatifu wa Mungu igice cya 10 sura ya 10 barasohokaga igihe cya persecution walikuwa wakienda wakati wa huzuni wa kuteswa ngo basohoka abantu bakaza bakabiba ibyabo walipotoka watu wanakuja wanawapora mambo yao ariko ngo babaranaga n'imbohe lakini alikuwa akihuzunika pamoja na wafungwa na kukubali kwa furaha kunyagwa ngo ibintu byabo kunyanganywa mambo yao noneho ariso twita Kinyarwanda ni paradox ni ibintu bitumvikana ni mambo ambayo hayaeleweki wababara gute uri mu gahinda unaweza kuhuzunika wakwishima gute uri mu gahinda unaweza kufurahi vipi ukiwa kwa huzuni yaravuze ngo bari bazi ngo ko bafite ibindi lakini akasema mu bwami walikuwa na siri ya kwamba kuna mengi wamewekewa kwa ufalme kandi ngivyo babikiwe ngo byari byiza ngo kuruta na yale waliwekewa yalikuwa mema sana kuliko yale wanaibiwa kandi ngo ibi ngo yavyise ngo nibihoraho na akasema haya ni mambo ambayo yanaendelea upendo tusisumbukie ulimwengu hangaikire isi tafuteni Bwana Yesu ili upate shakisha umwami Yesu ni mambo yote Yesu ni byose ndani ya yote muri byose kuri 27 27 na 8 yatuburiye ngiye kurangiza sikia vile ametuelekeza kuri 27 baravuga ngo kuko ngo abakuja kure bazarimbuka wale ambao wanaenda mbali nawe wataangamia abakuja kure bazarimbuka wanaoenda mbali nawe wataangamia ngo urupfu kenshi usanga twararufashe nka formalite akamenyero kifo mara nyingi tumeichukulia kuwa kama ni zoezi ariko uyu munsi wakagombye kutubera umunsi w'isomo rikomeye lakini siku ya leo lazima iwe somo kubwa kwetu umuvyeyi yarakomeye mama alikuwa na nguvu alikuwa mwenye akili hekima akagombye kuba agiye kugeraho alikuwa na mengi angetarajia kuyafikia ariko ararangije lakini amemaliza niba turiho none kama tuko siku ya leo ejo tuzaba hehe kesho tutakuwa wapi abakuja kure ngo bose wale wa kuendayo mbali wote ngo bazarimbuka wataangamia muvandimwe uri hano wewe uko hapa ndugu niba uriho none wibuke kuko ejo kama uko siku ya leo kumbuka kesho tuzaburiho hutakuwa tena arangiza kuri 28 resolution afata resolution 28 sasa akachukua hatua aravuga ngo ubwo ndahuye kuko Yesu ari umugabane wanje witeka ryose akasema kwa sababu nimetambua Yesu ni urithi wangu wa milele ubwo ndahuye kuko amafaranga education ibindi byose bikomeye bizasigara no kuri isi hivi nimejua ya kwamba pesa masomo na vitu vingine vitabaki hapa aravuga ngo sino I can't wait to resolve sino ngomba gufata imyanzuro muri akakanya lazima nichukue hatua sitaweza kutegemea iyo myanzuro yafashe ndangiza aravuga ariko njeho kwegera Imana akasema lakini kwangu mema ni kumsogelea Mungu ubwo ndahuye kuko kwamba nimegundua hivi uyu mugabane wanje witeka mume huyu ndiye urithi wangu wa milele mugabo ari wenzanisha mu igihe mume huyu ndiye kimbilio langu wakati wa shida resolution number 1 hatua ya kwanza ariko njeho kwegera Imana niko kwiza kwangu kumsogelea Mungu ndiyo mema mwami uiteka ni wengize ubugingo bwanje falme wa milele ndiye maisha yangu shiti bavandimwe mukomerere mu mwami wapendwa muimarike katika Bwana ubyara aruhutse ari mu bwami mzazi amepumzika kwa katika ufalme twebwe abasigaye nitwe tutarusika ivi sisi tunaosalia ndio sisi hatujamaliza tubifate nk'isanzwe tusichukulie kama kawaida Yesu yaje yigisha abantu araza arababwira ngo ubwami bw'Imana buregereye Yesu alikuja akiwafunza watu ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia ngo ni mutihana ngo mwize msipotubu na kuamini muzarimbuka mtaangamia ngo ni mutihana ngo mwize kama hamtatubu na kuamini Mwingereza yaravuze ngo opportunities come and go mwandishi wa Mwingereza huyu anasema fursa inakuja na inaenda tena aravuga ngo whenever such an opportunity hawezi kutafuta wakati nyuma ya opportunity zaza uzayibona ukipata hiyo fursa
Ngonuka ile kigenda. Usiache bure. Uzaifatisha maboko. Shika na mikono miwili. Nimba utarakizwa. Kama hujaokoka. Nimba utaramenya Imana. Kama hujamjua Mungu. Reka uyu munsi ukwera umunsi utazibagirwa mu buzima bwawe. Wacha siku ya leo iwe siku ambayo hitasahaulika katika maisha yako. Kuri bibirori by'uyu mukiranutsi wawe. Katika sherehe hii na ya haki wake. Na wewe umeokoka? Ni buri mu gahinda. Kama uko katika huzuni, uko katika maumivu, uko katika shida, hungira mu rutare rutanyeganyezwa. Kimbilia katika mwamba ambaye haitatikisika. Ibindi byose babo bikwaka. Mambo mengine yote unaweza nyanganywa. Kugeza naho umubiri wo ukwaka. Mpaka mwili unanyanganywa. Ariko ntaho kwaka Yesu. Lakini hakuna ambaye anaweza kukunyanganya Yesu. Ni umugabane. Ni urithi wako wa milele. Nakaza nibaza mukecuru nkamureba yaseka. Nilikuwa nikimtazama akicheka, ababaye na kuumia, ari mu mibabaro, alikuwa katika shida, ari mu buribwe, alikuwa katika maumivu, ariko ndahura kuko izo vyishimo. Lakini nikagundua kwamba furaha hiyo haipofuatane na hali. Byari vyishimo. Ilikuwa ni furaha ya ndani ya Yesu. Mukomerere mu mwami, imarika ndani ya Mungu. Mukecuru tuzomusanga. Mama tutamkuta. Abazapfa bose bafiriye mu mwami. Wale wote watakufa katika Bwana. Tuzongera tubane. Tutaishi tena pamoja. Tuzongera tuhoberana. Tutakumbatiana tena. Huo ni ukweli wa Mungu. Tuzongera tuhoberana. Tutakumbatiana. Tumubwire ngo uraho. Tuseme jambo sana. Tuzongera tubonane. Tutaonana tena. Hari umuntu numvisha ejo bundi wavuze. Kuna mtu nilisikia akisema. Hari umuvyeyi twasuye ejo bundi aratubaza ngo ese ngo nagize agahinda. Kuna mama tulimtembelea akasema nilikuwa na huzuni. Imana wambwiye kuko ngo abacu bapfuye bose bafire mwa tuzongera kubabona. Ati kuna mtumishi wa Mungu alisema wale wote walikufa hatutawaona tena. Ngo arababana. Ati nikahuzunika. Abantu banje bose bapfuye sinzongera kubabona. Watu wangu wote waliokufa sitawaona tena. Wewe naramubwiye ngo tuzobabona. Nikamwambia kweli tutawaona. Wa munsi Yesu yamaze kuzuka gutyo. Yesu alipofufuka. Ngo bamubone. Walipomuona yazutse, alipofufuka bamenya ko ari we, wakajua ni yeye. Wa munsi Yesu yagiye kwerekana hariya ku musozi. Wakati Yesu alienda kujionyesha kwenye mlima na Musa, ngo baza Elia na Musa walipokuja, bagize imyaka barapfuye, walikuwa na miaka ngo babone, walipowaona arabanguriya ni Elia, wakajua huyu ni Elia, uriya ni Mose na huyu ni Musa. Bwana sifiwe. Haleluya. Nyamutunzi wanze kumvira Imana. Ule tajiri ambaye alikataa amaze kumanuka mu muriro arimo alipohuzunishwa hapo kwa Lazaro kule Imana. Na Lazaro aliyemtumikia kituza cha Abrahamu alipokuwa katika kifua cha Ibrahimu, alipomtazama baramenyana, wakajuana, wakajuana. Kega mukomere, imarika pastor, mukomere, imarikeni pastor. Uyu muvyeyi mama nakisamahirwe adasanzwe, alikuwa na uheri usiokuwa na mwisho yo kubana nawe, yo kumugenderera rwaye. Ntabwo narumuzi cyane, nilimtembelea akiwa mgonjwa, ariko naramubonye, lakini nilimuona umunsi wa nyuma ejo muri kwezi, siku ya mwisho hapa. Huyu mukakega yaraharirije bucu, huyu mkazamana wake alikuwa hapo. Uyu numugena aragiye, mimi nilimtazama sinabivuze, ariko somo ya magambo, huyu ni bibi harusi anaye. Namubwira ngo mama, numubiri wogenda, hata kama mwili wita, ariko ufite umugabane, lakini una urithi batokwambura ambayo huwezi kunyang'anywa. Twifuze kuzaje mu bwawe, tutamani kuingia abari mu byaha, wale ambao wako dhambini. Yaravuze ngo ibyo ngo abakora nabi bose, alisema karamu hiyo wale watenda maovu hawataingia. Icyamba ngo uyu munsi ni heri siku ya leo, fursa hii tusipoteze, tumpokee. Tuzabona bacu tubane teka, tuweze kuwaona wenzetu na tuishi na wao milele. Amen. Asante, ningeomba tuongeze makofi mengi kwa Bwana kwa sababu ya neno la Mungu. Hii ndiyo faraja ya Wakristo. Chogitondo kizaba gihebuje, sabamo gitaramo kizataramamwo n'abera bose, kizaba kiyobowe n'uwera, indirimbo zizarimbwa muri cyo gitondo, iya Mose ni umwana w'intama. Hari gitondo tugigo, cyo gitondo kizaba gihebuje, kizabamo igitaramo, kizataramamwo n'abera bose, kizaba kiyobowe n'uwera, indirimbo zizaririmba muri cyo gitondo, iya Mose
gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizataramamo n'abera bose kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmba muri cyo gitondo haleluya iya Mose niyo mwana w'intama hari igitondo cy'ubugingo icyo gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizataramamo n'abera bose kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmba muri cyo gitondo niyo Mose niyo mwana w'intama tuzaririmba Tamasiko kuzaba muri icyo gitaramo kuzabona Yesu bwa mbere haleluya nitwarisheje isi abo bose barize kwizera kwabona Tamasiko kuzaba muri icyo gitaramo kuzabona Yesu bwa mbere nitwarisheje isi abo bose barize kwizera kwabo imbabona shira urukumbuzi tuzaririmba Amen. Amen. Ni kama mtume atanditse maneno. Sema amen. Haleluya. Turasubira mu indirimbo. Tutarudi kwa nyimbo hii. Turirimbe ngo tuzabona Yesu bwa mbere. Tuimbe tukisema tutamuona Yesu kwa mara ya kwanza. Cha kabiri tuzobona intwari zose zaje. Ya pili tutaona mashujaa wote walioshinda. Reverend avuze neza ngo abari muri Kristo Yesu afite umugabo. Reverend amesema vizuri wale walio ndani ya Kristo wako na kusudi. Amahirwe y'abana b'Imana no kugira umugabane. Hiyo furaha ya watoto wa Mungu ama urithi wa watoto wa Mungu ni kuwa na mama afite umugabane afite mama yetu wako na sehemu yake. Afite watazi. Haleluya. Ako na mahali ambapo ameenda. None rero niba mwaje kwifatanya natwe kwa kuwa mmekuja kuambatana pamoja nasi, wacha tuimbe. Turirimbe indirimbo. Tuimbe nyimbo hii. Kandi tunese. Na tena tufurahi. Kuko abana b'Imana iyo bavuye mu mubiri. Kwa kuwa watoto wa Mungu wakitoka katika mwili. Bavuye mwili yisi. Wakitoka katika dunia hii. Sisi babusiyo bataha bakiye mu mugabane. Mahali pa kwenda wako na mahali pa kwenda. Haleluya. Wako na mahali pa kwenda. Haleluya. Haleluya. Tutarame tunese. Tusherekee na tufurahi. Uko yavuze mama yariteguye yagiye neza. Kisa amesema mama amejiandaa kabisa na ameenda vizuri. Yagiye gahoro gahoro. Ameenda pole pole. Ashuru rugenzi umwaka na mezane. Hii ni safari ya mwaka na miezi 4. Rero nurugenzi kwa gahoro gahoro arahura. Ameenda pole pole na amefika. None turirimbe Kwa hiyo tuimbe. Hallelujah.
Kuna mwingine ataongea kidogo. Haleluya. 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 Turanezerewe cyane. Amen. Uyu mumzeyi yari yaraduhenze aratubeshabesha kugira ngo tumererwe neza. Huyu mzazi alikuwa anatubembeleza ndio tujisikie vizuri. Twihebye. Tunakuja sisi tumekata tamaa. Tuzi ko tujya kumusengera kugira ngo Imana imuruhuke. Tukikuja kumuaga ndiye apumzike. Twashika tugasanga afite kwizera kuri hejuru cyane. Tukifika tunakuta ako na imani ya hali ya juu sana. Tugahindura. Tunageuza. Dufite ibyishimo byinshi byo kumuherekeza. Tuko na furaha nyingi ya kumsindikiza kwa mara ya mwisho. Abantu biwacu, watu wa kwetu, abagore biwacu ba mu rusengero rwacu, wa mama kwa kanisa letu, abantu ba muri serire yacu, watu wa tukomboe muda please. Abantu bo mu muryango wa Benjamin, watu wa familia ya Benjamin. Aya ni amasaha ya nyuma, uyu ni umwanya wa nyuma tubonye. Hii ni mwido wa mwisho kwa tumeona. Gusa muri indirimbo. Acha tumwage kwa nyimbo hii. Uyu yabaye icyitegererezo cyacu. Uyu amekuwa umuntu yakwifuza ngo uwampa nkamera ngaho. Hata kila mtu anaweza tamani kuwa kama yeye. Muda please. Nikuwe kama yeye. Turange iyo nanga. Turange kugira ngo umwanya utaje kuduharebikiraho nk'itorero mukavuga ngo nitwe twishega. Haleluya. Yes. Gitondo cy'ubugingo. Icho gitondo kizaba gihebuje. Kizawamo igitaramo kizatarama nabera bose. Kizaba kiyobowe nuwera indirimbo zizaririmba muri ico gitondo. Niya Mose ni umwana w'intama. Hari igitondo cy'ubugingo. Ico gitondo kizaba gihebuje. Kizatarama nabera bose. Kizaba kiyobowe nuwera indirimbo zizaririmba muri ico gitondo. Niya Mose umwana w'intama. Tuzaririmba Haleluya. Tuzaririmba twese. Vitamasiko n'ubwuzu bwo kuzaba muri ico gitaramo. Uzabona Yesu mbere twari kwizera kwabo nimbabona nzashira urukumbuzi we. Vitamasiko n'ubwuzu muri ico gitaramo. Uzabona Yesu bwa mbere. Yesu bwa mbere twarizanesheje isi. Abarize kwizera kwabo nimbabona. Tuzaririmba Haleluya. Tuzaririmba Asante, mubarikiwe sana. Mungu awabariki sana. Ni kweli kwa sababu ya muda mnaona mahali ambapo tupo, na mnajua anga la hapa mara huwa linabadilika, na ni vizuri hata familia tuwape nafasi waweze kuongoza kipindi kingine ambacho kijapo hapo nyuma.
tunasema ni asante. Mungu aendelee kuwabariki. Basi pa nafasi hii acha tuweze kusikia ushuhuda wa kanisa, kwa sababu mama mwenda zake alikuwa ni member wa release, na nitamsi Reverend aweze kusimama ili atuongoze kwa kipindi hiki. Yeye ndiye atatoa ushuhuda. Basi acha niwaite wachungaji wa kanisa letu, bishop na wachungaji wengine na kanisa na members wote wa kanisa. Muze hano ibyacu twabyanze ku rupapuro turahita tubisoma kugira ngo tusipoteze muda. Washirika wote wa release ambao mko hapa, chungaji muweze kupita mbele ili tuweze kutoa ushuhuda wetu. Sijui kama kuna mtu atafsiri, nimeandika kwa kilugha. Maze kwakira inkuru ivuga ko umubyeyi Nyarukundo Esperance yarangije urugendo rwe rwa hano ku isi. Nilipofikiwa na habari ya kwamba mama mwenda zake ameaga duniani, Kega niwe wampamagaye. Kega ndiye alitupigia. Nyuma muri mnawaza kumbwira. Basi mdogo yake naye akamwarifu. Ku giti cyanje ndibuka ndari nicaye muri office narababaye cyane. Kwake mahali alikuwa kwa ofisi alihuzunika sana. Ndetse ngera naho ndira. Hata akafika mahali pa kulia. Biragoye inshuti bavandimwe gusobanura ubwinshi bw'ibitekerezo n'amarangamutima byari muri umwe waro nayo marira. Ni kweli ni vigumu kueleza vile hisia zake zilimshika wakati huo. Turashimira Uwiteka Imana yacu wari waraduhaye umukozi wayo mubyeyi Nyarukundo Esperance. Anashukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye alikuwa amempeana kwetu mama mzazi mwenda zake. Akaba umwe mu ngingo z'itorero ryacu. Alikuwa ni kiungo cha kanisa kwa kanisa letu. Kuvuga ubuzima bw'umugaragukazi wayo, kusema ushuhuda wa mwenda zake mtumishi wa Mungu, twemerera biragoye cyane. Kwa dakika chache kweli ni vigumu. Niyo mpamvu ibibike bikurikira tugiye kuvuga. Ndiyo maana machache ambayo tunataka kuyazungumza. Nukugira gusa ngo tubarabuze. Ni ili tuweze kuonjesha kidogo. Ibyiza byinshi twabubonyeho. Mengi tulio yaona kwake. Nyarukundo Esperance yakundaga abantu bose atarobanuye. Nyarukundo Esperance alikuwa ni mtu wa upendo wa hali ya juu. Cyane akubaha bato n'abakuru. Alikuwa akiheshimu mdogo na mkubwa. Yakundaga gusenga cyane. Alikuwa ni mtu alikuwa anapenda kuomba sana. Yakundaga gutangira imana. Hata alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajua kumtumikia Mungu. Kwa fungo la 10, sadaka zisanzwe, sadaka za kawaida, ndetse na contribution y'itorero, pia na michango ya kanisa. Mu buryo n'igihe yari mu bitaro bya Kenyatta aremje, hata wakati alikuwa maututini hapo Kenyatta hospital, yohereje umusanzu wo kubaka urusengero rw'Imana. Alituma mchango wake wa kujenga kanisa. Kuri bitewe na situation yarimo nta mafaranga twari twamuciriye. Kwake hatukukuwa tunamwambia mengetoa pesa. Aremje ariko gitanda arabango ndohereza amafaranga nzi kuko hariho projet yo mu kanisa. Lakini akasema ninajua mna mradi huo wa ujenzi na mimi nitatuma pesa zangu. Mibabaro yose yanyuzemo mu gihe kitari gito. Kwa huzuni wote aliupita kwa muda ambao si mfupi. Cy'uburwayi bwe. Kwa ugonjwa wake yagaragaje ashikamye icyo bisobanura kwiringira no kubaha Imana. Alizirisha kuamini kwake na Nyarukundo ntabwo yigeze yitotomba, haja onekana akiwa amekata roho, yakomeje kurangwa n'ibyishimo hagati mu mibabaro ye. Alikuwa na furaha kwa huzuni ambao alikuwa nao. Ibyishimo bye ndahandi byakomokaga, furaha yake hajatoka mali kwingine usije kumwungeriwe mwiza Yesu Kristo, bali kwa mchungaji wake Yesu Kristo, wabanaga nawe buri munsi, ambaye alikuwa na kila siku kugeza ku segonda ya nyuma hata dakika ya mwisho yo kubaho muri isi, kwa kuishi ulimwenguni, yamucuraga mu bwami bwe, hata alipomhamisha kwenda. Ruhande rumwe nshuti bavandimwe dufite ibyishimo byinshi cyane, wakati mwingine tuna furaha nyingi moyoni mwetu. Kazi w'Imana Nyarukundo Esperance yarangije isiganwa rye, kwa sababu mama alimaliza mwenendo wake hapa ulimwenguni kushindana kwake, akaba ari imbere y'umwami n'umukiza wa Kristo, na leo sahi yako mbele ya mfalme wake. Yakoreye ubudahemuka imyaka myinshi, aliyemtumikia Mungu kila siku, yamaze kwakira ikaze rye twese twifuza kuzumva, tayari amepokea, amekaribishwa kwake huko nyumbani. Nuko mugaragu mwiza ukiranuka, na ukaribisho huu unasema ndivyo mtumishi, karibu injira mu munezero wa shobuja, ingia kwa furaha ya baba yako. Nishimye ko ubu yamaze guhura n'izindi ntwari zose, tunafurahia kwa sababu amepatana na mashujaa mengine mengi. zose zo kwizera zamubanjirije, mashujaa wote wa imani waliomtangulia. Ariko mu rundi ruhande, lakini kwa wakati mwingine, upande mwingine dufite umubabaro, tuna huzuni pia, ko tutazongera kumubona muri isi, kwa sababu hatutamwona hapa ulimwenguni tena. Mubyeyi mwiza, mama tuzabura kugira agahinda igihe cyose. Kweli huzuni hatutakosa, tuzibuka kuko utakiri kumwe natwe kuri isi, kwa sababu tutakumbuka upo pamoja nasi kwa ulimwengu huu.
bali tuna furaha umunsi umwe kwa sababu siku moja tuzongera kandi kukubona, tutakuona, tukabana ubutazongera gutandukana, tutaishi nawe bila kuachana tena. Yesu aramubwira ati, Yesu akamwambia, nije kuzuka n'ubugingo, mimi ndio ufufuo na kweli, nizera naho yaba yarapfuye, aniaminie hata amekufa azabaho naye ataishi tena. 11:25 katika tushima Imana, tunamaliza tukimshukuru Mungu, jimazeyo, tunamshukuru Mungu kwa furaha. Uyu muvyeyi kubaho ubuzima buyihesheje cyubahiro, alimwezesha Mungu mtu mama huyu kwa kuishi maisha haya. Aho amaso yacu adashobora kubona, anaenda mahali ambapo macho yetu hayatamwona, aho intoki zacu zidashobora gukora, anaenda mahali ambapo hatutaweza kumguza na vidole vyetu, aja kure imitima yacu, lakini hajaenda mbali na mioyo yetu, aho tutashobora kumwumva, anaenda mahali ambapo hatuwezi kumsikia, ivyija byose yasizakoze, lakini mema aliyoyatenda bizahora byumvikana, yataendelea kusikilika mu mitima yacu, kwa mioyo yetu. Torero mukomere mwihangane, kanisa muendelee kuimarika, familia muendelee kuimarika, tuzamusanga, tutamukuta mama. Murakoze cyane. Asanteni sana, asanteni kanisa, asanteni sana kwa kumupa mama heshima zake za mwisho. Asante sana kanisa pamoja na wachungaji na kanisa lote, Mungu awabariki sana. Si rahisi kweli, lakini kwa sababu tumemjua Yesu ndio maana tumeimarika. Acha niweze kumkaribisha Apostle, naye atazungumza mawili matatu, ndiposa tutakuwa tunaelekea ukingoni wa ibada hii. Karibu. Apotre Kilimatambuka dusobanura arakandi ganura toribagiwe, amesahau jambo kidogo kandi umutima wanyange sinureka kukavuka, na hawezi kukosa kuongea. Umuvyeyi yari responsable. Mama huyu alikuwa kijua, terme nokoresha mukijya murenge kuko hari cyo twita ngo ni sense of ownership, nukuvuga ngo yari ntiyabwirwaga ngo kora kino. Mama hajaambiliwa kufanya kazi, yari itaraga yabona hari ubukene akavuga. Mama akiona mahali ambapo panahitajika kufanya akafanya. Ari mu bantu ba mbere batubwiye iriya cell group, selile ya Muiki. Kuna ni yeye ni wa kwanza ambaye ametuambia kufanya watu kuomba kwa vikundi. Runini cyane, alijumika sana, yabona ikintu gikwiriye gukorwa twe tutaye dukora nk'abashumba. Hata anapoona kitu ambacho sisi hatufanya, akaza katwegera kabangwa se ikitu gikoze byagenda, alitukumbusha na kutuambia si tungefanya jambo hili. Tuzamukumbura umuvyeyi mama, tutammiss. Murakoze cyane, asanteni sana. Murakoze cyane, asanteni sana. Mani wao mugisha itorero rivuye kuvuga. Mungu abariki kanisa limetoka kusema. Ikansome amagambo abiri hano muri Biblia hanyuma mvuge buki. Naye atasoma neno hapo alafu azungumze machache. Ikansome soma Yesaya 25:8. Unabii wa Isaya 25 na haya 8. Yavuga ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Amen. Amen. Ongera nsome. Tasoma mahali pengine. Bisobanura gusabira mwishimwe ryanje. Hapo nilipo shukrani zake zipo, labda hataeleza mengi. Yohana 11. Yohana 11 umurongo wa 25 na haya yake 25. Biblia iravuze ngo Yesu arababwira ati, nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azaba. Amen. Haleluya. Amagambo make, anataka kuzungumza maneno machache kubw'uyu munsi, kwa siku ya leo. Anamshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nanditse amagambo make ndiuze kukoresha. Ameandika maneno machache ambayo ni shukrani zake. Ndashima Mwami wacu Yesu Kristo uduhaye uyu munsi yagenye. Anamshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ameitenga siku hii ya leo. Ino munsi tutateguye mu byukuri. Sisi hatujaandaa siku hii, ariko Imana yari yarawuteguye kuva mukecuru yavuka. Lakini Mungu mwenyewe aliandaa siku hii tangu mama alipozaliwa, kabla hajazaliwa. Ndashima Imana rero. Anashukuru Mungu Imana yawutugejejemo, kwa sababu tumeifikia siku ya leo. Abaraha bose walio mahali hapa, nabona abantu benshi cyane. Anaona watu ni wengi, mkutano munini, mkutano kubwa, biranejeje. Kwake anafurahi sana. Ndabishimira Imana. Anashukuru Mungu. Imana yabikoze ihabwe cyubahiro. Anashukuru Mungu aliyotenda hayo. Hanyuma ndashimira
kandi abantu bose anashukuru watu wote barahangaha ambao wako mahali hapa. Mana numukozi w'umuhanga. Mungu ni fundi stadi. Atekereje aho yaratuye. Alifikiri mahali alikuwa ameishi. Atekereza ico ikiba gikozwe ngiki ahantu cyoboneka aho yarari. Anafikiri jambo hili lingefanyika mahali ambapo alikuwa anaishi. Mburi nshusho cyo bagifite. Akakosa sura ya jambo hili. Ariko ndashimira ino nshusho nziza imeze gute. Lakini anashukuru nyuso zenu sura hii nzuri ambayo yuko mbele yake. Iki ni kimenyetso cyuko umubyeyi wacu ari mu mugabane. Hii ni ishara ya kwamba mama mwenda zake tayari ameenda mahali pengine. Kandi cyo kutule mu mutima. Ndagishimira Imana. Anashukuru Mungu kwa hayo. Imana yabikoze ihabwe cyo. Mungu aliyefanya hayo ahimidiwe. Hanyuma ndashimira abantu. Anashukuru watu. Abashimiye kandi mwese. Anawashukuru mara tena nyote. Abonye abantu benshi hano. Aliwaona watu wengi mahali hapa. Abo tuzi nabo tutazi. Wale ambao wanawajua na wale ambao hawajui. Abo tutavugana nabo tutazatuvugana. Wale wanawasiliana na wale ambao hawasiliani. Mwebwe mwese mura. Nyote mlio mahali hapa. Abagabo n'abagore. Wababa vile wa mama. Abakobwa n'abahungu. Vijana vulana wasichana. Abanyacubahiro. Wenye heshima. Turi kumwe n'ababishop. Tupo pamoja na reverend. Abapastor. Mapastors. Abayum. Waombezi. Abavuga butumwa. Wainjilisti. Abantu bara. Walio hapa. Abashemasi. Mashemasi. Abantu bo mu nzego zose. Watu kwa kila ngazi. Abanyamakuru. Wapasha habari. Avandimwe. Ndugu zangu. Beneda. Ndugu zangu. Ndabashimi. Anawashukuru. Kuba hano hantu. Kwa kuwa mahali hapa. Kubwacu. Kwa sababu yenu. Kubwacu. Kwa sababu yao. Kubabona. Kwa kuwaona ni humure rikomeye. Ni faraja kubwa. Hariho nabwiye mu gitondo. Kuna yule amemwambia asubuhi. Namubwira ngo nukuri Imana yaremeye umuntu undi. Akasema ni kweli Mungu amemtengeneza, amemumba mtu kwa ajili ya mwingine. Wa kabiri. Tuesday kama leo. Tuesday kama leo. Maze gushikaho mukecuru yararangirije. Alipofika mahali hosi ambapo mama mwenda zake alikuwa ameaga, alikuwa ndu Mukristo. Yeye ni Mukristo. Kandi bigize mwigiye kandi umushumba. Ni Mukristo na ni kiongozi. Ariko nabonye umwijima. Aliona giza. Mburi mundu. Akakosa mtu. Mburi kintu. Akakosa jambo lolote. Kanya muda punde abantu bari watu wakaja. Wingu lilikuwa likimemfunika likaondolewa. Ndashima Imana kubwaba. Anashukuru Mungu kwa sababu ya watu. Imana ni umukozi w'umuhanga. Mungu ni fundi stadi kurema abantu. Kwa ninyi watu. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki nyinyi. Bantu b'Imana Imana ibahumugisha. Watu wa Mungu awabariki. Umuntu wese wicaye aliyekuwa mahali hapa yetu. Ni humure rya. Kwa ninyi ni faraja kwa. Umuntu wese uraha. Aliye mahali hapa. Umutima wacu kuramubona ugaca. Moyo wao ukiwaona unajihisi kwa na. Ndabashimiye cyane. Anawashukuru wote. Imana ibahumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Mwebwe mwese. Nyote mlio mahali hapa. Abo twabanye kuva kwa kabiri. Tangu walio kwa pamoja nao tangu siku hiyo mama liaga kugeza none hadi leo tukiri kumwe, tupo pamoja. Babakora bari mu bikoni, wengi wanafanya huko nyumbani wakiwa kwa jikoni. Imana y'mwijuru bahumugisha. Mungu awabariki sana. Inatambua hai aratahura ibyo mwakoze. Titwobona ico tuvitura nk'umuryango. Wao hawawezi kuwalipa, ariko Imana y'mwijuru lakini Mungu wa mbinguni ibahumugisha. Mungu awabariki sana. Ndashimira abantu. Anashukuru watu mara tena babashe kubana nato ambao waliambatana na wao mu burwayi bwa mukecuru, kwa ugonjwa wa mama mwenda zake. Kecuru agize umwaka na mezi 4 arwaye. Amegonjeka muda wa mwaka na miezi 4 akiwa ni mgonjwa. Amezi 16. Miezi 16. Ayo mezi 16. Miezi hiyo tumaze kumenya indwara ariyo jabaye igarije. Walipojua ugonjwa huo ambao alikuwa amegonjeka, twaricaye hasi dutekereza abantu kandi walikana kufikiri wale ambao wanaweza kuwasaidia. Hanyuma dukora urubuga, wakafanya group. Bamwe bari hano, wamoja wako hapa, abandi ni bari hano, wengine hawako hapa, ariko ko baradutegera Imana ishimwe, lakini wanatufuatilia ikiwa hata wako mbali. Ndashimira abantu bose, anashukuru watu wote badufashije, ambao wamewasaidia, batanze amafaranga, ambao wamewasaidia kipesa kubwo kugwaza mukecuru, kwa sababu ya ugonjwa wa mwenda zake mama. Bakoresheje amafaranga menshi, walitumia pesa nyingi sana, bakoresheje milioni 2 n'igice, walitumia pesa bilioni 2.5. Izo nizo twabashe kubara, hizo ndizo waliweza kuhesabu. Ndashimira abantu, anashukuru watu, abavandimwe, ndugu, inshuti, marafiki, inshuti zacu, marafiki wao b'umuryango, marafiki wa familia, inshuti ziwe, ndugu zake. Imana y'mwijuru bahumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Ndabashimiye. Anawashukuru wote. Kandi ndabaha pole. Anawapa pole pia.
ibyo mwakoze si by'ubusa mliyoyafanya si ya bure nubwo mukecuru agiye ingawaje mama ameenda. icyo mwatekerezaga Mlichokifikiri mutanga amafaranga yanyu kwa kutoa pesa zenu kugira ngo akire ili mama aweze kupona, ndabamenyesha ko yakize. anawajulisha kwamba mama amepona. Mwageze ku ntego, mmefikia lengo. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Ndashimira kandi abantu bo mwacu mu muryango. Anashukuru watu wa karibu kwa familia yao babashe kubana natwe, ambao wameambatana nao, bavuye kure, wametoka mbali, bankoze ku mutima, waliguza moyo wake. Ndashima abantu bavuye hanze ya Kenya. Anashukuru watu ambao wametoka nje ya Kenya. Turi kumwe n'ababyeyi, umubyeyi wacu uvuye Burundi. Kuna mama ambaye ametoka Burundi, nchi ya Burundi. Imana imumugisha muri umuna wa mama, mdogo yake na mwenda zake. Ndashimira ababyeyi bacu bavuye Bugande. Anashukuru wazazi waliotoka Uganda. Ndashimira muramu wacu. Anashukuru shemeji yake. Muramu wa Sanzamahoro, Imana ibahumugisha. Shemeji yake na Sanzamahoro, Mungu ambariki. Ndashimira abo mu nzu mwacu babashe kubana natwe. Anashukuru wale ambao ni wa karibu wameambatana nao, babashe kugwaza mukecuru kuko umuntu abishaka. Waliendelea kuambatana kwa kumsaidia mama wakati alikuwa mgonjwa. Ndashimira barumuna bacu. Anashukuru wadogo zake, babashe gukora ibikomeye, walifanya kazi za ajabu. N'abakuru bacu bari muri Amerika, na ndugu zake wakubwa ambao wako Marekani, barimo Mbabazi, wakiwemo Mbabazi n'abagenzi be bose, na ndugu zake wote, na Eric na muturanyi bari Australia, na Eric na muturanyi ambao wako Australia. Ndabashimira abo bavandimwe, hao anawashukuru sana. Twarabatakiye kenshi, walilia, bakoze byinshi, nao walifanya mengi, batanze amafaranga yao, walitoa pesa zao kugira ngo mukecuru abeho, ili mama aweze kutibiwa na kupona. None ariho, sasa yupo. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Indwara twashakaga kwimura muri we, ambao ugonjwa tulitaka uondolewe ndani mwake, yamuvuyemo. Huo ugonjwa tayari umetoka ndani. Imana ibahumugisha, bakoze neza. Mungu awabariki, wamefanya kazi vizuri. Ndashimira murumuna wacu muri Kongo. Anashukuru ndugu yao ambaye yuko Kongo, yitwa Rutebuka Olivier, ambaye anaitwa Rutebuka Olivier Kanyamasomo. Ndamushimira cyane, anamshukuru sana. Umwana mutoya, ni mtoto mdogo, ni muherezi we, yeye ndiye kifunga mimba wake. Ni muto cyane, huyo ni mdogo sana. Ari muri Kongo, ndamushimira ibyo yakoze. Yupo katika nchi ya Kongo, lakini wanamshukuru kwa yale aliyofanya. Imana izipanga ibintu, Mungu anapanga mambo, Imana ireba imbere, Mungu anaangalia mbele. Twari tuzi ko mukecuru azorwara indwara yarwaye, hawakujua kwamba atagonjwa ugonjwa huu. Yarwaye kanseri, aliugua kansa. Uyu mwana yaragiye muri Kongo. Mtoto huyu tayari alikuwa ameenda huko Kongo. Musagenda muri Kongo byarambabaje cyane. Siku alienda huko Kongo kwake imemhuzunisha sana. Dushakisha n'imbaraga zose zo kumukurayo. Walijaribu iwezekanavyo wamurudishe. Ariko ejo bundi natahuye neza ko ari umugambi w'Imana. Lakini hapa juzi aligundua kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kugira ngo umunsi umwe azadutabare, ili siku moja awasaidie kwa siku kama hii. Yatanze amafaranga menshi. Alitoa pesa nyingi. Menshi cyane. Alitoa pesa nyingi sana. Menshi cyane. Pesa nyingi sana. I love you. Anampenda. Ndagukunda. Anampenda sana. Maana yo mu ijuru bumugisha. Mungu wa mbinguni ambariki. Ndashimira Sanzamahoro n'umugore wiwe bari hano, ni bavasi. Anashukuru mdogo wake Sanzamahoro na mkewe. Ndashimira barumuna bana. Anawashukuru, hawa ni wadogo zake. Bagwajije mukecuru neza. Waliendelea kuwa na mama wakati wa ugonjwa. Bamugwaza neza. Walimsaidia kwa chochote. Murabaga. Ninyi ni watu wazuri. Ndabashimiye cyane. Anawashukuru sana. Warakoze. Umefanya vizuri. Wakoze biko. Umefanya kitendo kizuri. Mama ngiye atiganye ngo ntacho mwakoze. Mama ameenda bila kusema kwamba amekosa chochote. Bwanyuma mu bwayi bwiwe. Mara ya mwisho kwa ugonjwa wake. Uyu yari yazindutse. Huyu alikuwa amesafiri. Ararwara. Aligonjeka mama. Mbwira bari bahari ngo bamujyane ku bitaro. Akawaambia waliokuwa karibu naye wampeleke usi. Aranga. Akakataa yeye. Arabwira ngo ndagende. Akasema haende mpaka ngunze. Ahadi yeye atakapokuja. Arinje umujyana. Akasema yeye ndiye atampeleka. Ndazi. Akaja. Pageze. Alipofika namubwira ngo niki ko wanze kujya ku bitaro. Na alimuuliza ni kwa nini haupendi kwenda usi. Ambwira ngo ninje wemereye murumuna wanje kugenda. Akasema wewe ndio umemkubalia mdogo yake kwenda huko. Rero uranja. Sasa wewe ndio utanipeleka.
ivuga ngo namaanisha yamujyanaga ku bitaro akagenda ahumuritsa ziko bari kumwe. Wakati alimpeleka Usi alifarijika, alijua yuko wako pamoja. Narabyumvise cyane. Nagushimira ko wabanye nawe neza. Namshukuru kwa sababu waliishi vizuri. Yakoze bikomeye. Alifanya mambo mengi. Shasta mafaranga. Alitafuta pesa. Yamubaye bugufi. Alikuwa karibu naye. Imani guhumuriza. Mungu ambariki sana. Wasoje cyo waza wirukira cyakoze. Ulitimiza yale ambayo ungestahili kuyafanya. Ndashimira mushiki wacu. Anashukuru wacu. Anashukuru dada yao na urugo rwiyo ruri hano. Na shemeji yake familia wako hapa. Patron na fi. Patron na fi. Ndabashimira. Anawashukuru. N'abana bato. Ni watoto wadogo. Ariko bakoze bikomeye. Lakini walifanya mambo ya ajabu. Kubwa mukecuru. Kwa sababu ya mama. Ndabashimira ho muri. Anawashukuru mahali mlipo. Ko hatigeze haboneka ikimubuza kuja mu bitaro cyangwa kubona imiti. Kwa sababu hajakosa pesa za kumpeleka Usie wala dawa. Muhari. Mkiwa hapa. Imani bahumugisha. Mungu awabariki. Ndabashimire byimaze. Anawashukuru sana. Ndashimira. Anashukuru. Mwana wacu wundi muto. Anashukuru mdogo wao mwingine. Bienvenue. Ariha. Bienvenue yuko hapa. Bienvenue Kanyamasomo na haguruka. Bienvenue Kanyamasomo anaweza kusimama. Ngwino ngohobe. Kuja kukumbatie. Ashimira uyu mwana. Anashukuru kijana huyu. Afaranga yarafite. Hakukuwa na pesa. Alikuwa yarafite umutima wo gukunda. Lakini alikuwa na moyo wa upendo wa kupenda mama yake. Akagira n'imbaraga. Alikuwa pia na nguvu. Namushimira ko yakoresheje amaraso bwa mukecuru. Alitumia damu kwa sababu ya mwenda zake mama. Akoresheje umubiri. Alitumia mwili wake. Kugeza ku munota wanyu. Hadi dakika ya mwisho. Bavuganye nao ku cyumweru. Waliongea naye Jumapili. Saa 5. Bari kumwe. Wakiwa pamoja. Turaganira na mukecuru. Waliongea na mwenda zake. Turasoza tuhana gahunda ko tuhura kwa kabiri. Basi walikubaliana ya kwamba watapatana siku nyingine tena. Kwa kabiri mu gitondo arampamagara. Siku hiyo asubuhi alimpigia, alimuita. Ambwira ngo ninze kare. Akamwambia uje mapema. Mukecuru ndameze neza arashobora kugenda. Akamwambia mama hayuko katika hali nzuri. Mane guhumugisha. Mungu ambariki. Ndashimira abantu baduhaye amaraso. Mukecuru yategwaga amaraso. Mama wakati alikuwa Usi ilifika wakati akahitaji damu. Ndashimira abantu bose twahamagaye bagatanga amaraso. Wale wote ambao wamewasaidia kwa kupeana damu. Imana yo mwijuru bahumugisha. Mungu awabariki sana. Mwarakoze cyane. Mmefanya kazi nzuri. Arabibonye. Ameona hayo. Turabishima. Anashukuru hayo. Turabibashimiye kandi. Anashukuru hayo. Imana bahumugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abadamu bacu baramu bacu. Anashukuru shemeji zao hao wanawake wa bibi zao. Bakoze inama yo kugwaza mukecuru. Walifanya mkutano vile wataendelea kusaidiana kwa kumsaidia mama kwa ugonjwa wake. Kwa yabaye mu bitaro igihe kirekire. Alichukua muda mrefu akiwa Usi. Barapangana babikora neza. Wakakubaliana wakafanya kazi vizuri. Mungu awabariki. Marakoze cyane. Asanteni sana. Muheza kikwendi mama. Mungu awabariki sana. Arashikaga kambwira ngo bagize neza. Alipofika aliwaambia mmefanya vizuri. Iyo nashikagiwe yarambwiraga ngo bagize neza bakazana. Alipofika kwake aliwaambia wamefanya kazi nzuri. Marakoze cyane. Mmefanya vizuri. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Bea, Imana igumugisha. Bea, Mungu akubariki. Mama yakumbiye neza.
ndashimira abantu. Anashukuru watu pia. Mani wa umugisha mwese. Watu wote anaendelea kusema ni asante. Mungu wa mbinguni awabariki. Acha mkechuru nini? Acha kuambie kidogo tu mama alikuwa ni nani. Avuga magambo make. Taongea machache. Mani fashisha. Mungu amsaidie. Mkechuru mama uyu mubona witwa Nyarukundo Esperance, ambaye mnamwona anaitwa kwa majina ya Nyarukundo Esperance, yagira kubwenge bwiza. Alikuwa ni mtu mwenye hekima nzuri. Munyabwenge. Alikuwa ni mtu mwenye hekima. Ubwenge bwiwe bwamuheshaga kubana n'ababi n'abeza. Ilimsaidia kuishi na watu wazuri na wabaya pia. Yabanye n'ababi n'abeza. Alijua kuishi na watu wabaya na wazuri. Alikuwa abaho. Lakini akaishi. Kandarako. Na akafanya kazi. Agira imirimo myiza. Akawa na kazi nzuri. Kubera ubwenge. Kwa sababu ya kuwa na mwenye hekima. Amushimira kubwiyo ndangagaciro. Anamshukuru kwa sababu ya zawadi hiyo alikuwa nayo. Mu muryango wa. Kwa familia yao. Na ngezino jewe nagezino 2010 kwake yeye alifika huku 2010. Hekeleza rero kuzabazana. Alifikiri awaite waje huku nao. Uwo mugambi waje gusohora. Lakini wakati huo jambo hilo lilitimia. Dabazana. Akawaleta. Babwira makuru y'ivyiza byahano. Akawaambia mambo mazuri ya hapa. Umuryango wanje wose uraza kuko ari nje wari waraje. Yeye ndiye alitangulia, familia yake nao walikuja nyuma yake wakaja huku. Niwe waje mu banyuma. Yeye ndiye alikuja kwa wale waliokuja nyuma. Yaje 2018. Alikuja 2018. Muzanye rero kubw'impamvu z'ubushobozi butari bwinshi. Aliwaleta ingawaje uwezo haukuwa mwingi sana. Ndamubwira ngo turabana mu nzu. Akamwambia wataishi naye nyumbani moja. Mushira mu nzu arambwira ngo ndacho bitwara. Wakabaki nyumbani na yeye akamwambia hakuna shida. Anifite ba mama babiri n'umugore wanje n'abana babo. Alikuwa na mama wawili pamoja na huyu na mkewe na watoto. Yarafite abana be. Alikuwa na watoto wake. Mama undi nawe yarafite abana be. Mama mzazi mwingine alikuwa na watoto. Umugore wanje yarafite abana be. Bibi yake naye alikuwa na watoto. Bose mbashira mu nzimu. Wote wakaja kwa nyumba moja. Barabana. Wakaishi pamoja. Aho niho naboneye ubwenge bwa mama. Hapo ndipo aliona kuwa ni mwenye hekima mama. Munyabwenge umuha. Alikuwa ni mwenye hekima hali ya juu. Mungu ambariki. Mkechuru. Mama yari umugwaneza. Alikuwa ni mtu mpole. Alikuwa ni mtu mpole sana Mungu. Unungwiwe yakundaga gutanga akaruha kaza gusaba ngo atange. Akaza nsaba ifaranga koje kuzitanga. Hata wakati hakukuwa na pesa alikuwa kimomba pesa ili aweze kupeana pesa na yeye. Yari umunyabuntu bwishi. Alikuwa ni mtu ambaye anajua hata kufanya kazi akitoa pesa. Akamenya no gukora, yarazi gukora, yarahagurukaga agateka, yarazi guteka. Agatekera abantu, agaheza abantu. Alijua kufanya kazi hata kuwakaribisha watu na kuwapikia chakula. Uwo ni Nyarukundo Esperance. Huyo ni mama Nyarukundo Esperance. Kindi jambo lingine, yari umunyamahoro, umunyabyishimo byinshi ukunda gusa. Alikuwa ni mtu mwenye furaha sana. Byishimo bye kibyakamaga. Furaha yake ilikuwa haiwezi kukoma. Bigatuma tanga mahoro menshi. Alikuwa ni wa kupeana amani. Byishimo bye furaha yake kibyakamaga. Haikukoma. Bigatuma seka cyane. Aliendelea kuwa ni mtu mwenye furaha na kucheka sana. Tuzibagirwa. Hatutasahau kamwe kicheko chako. Iva kubyishimo. Mbali ilikuwa inatoka kwa furaha, kwa moyo wa furaha. Bigatanga mahoro mu muryango. Na kupeana amani kwa familia. Mkechuru. Basi mama mwenda zake. Yakundaga Imana n'abantu. Alipenda Mungu na watu. Ivuye ku mutima. Mbayo ilikuwa ni ya moyo. Jewe ja gufungura kanisa, Imana itubwira ngo tuje gufungura kanisa. Alipoanza kanisa, niwe twari turi kumwe mu nzu. Yeye ndiye walikuwa na yeye nyumbani. Niwe nabwiye. Alimwambia mara ya kwanza. Amubwira ngo Imana yambaye yerekwa ishurirwa ndagiye mu murimo w'Imana. Akamwambia Mungu amenipea maono mengine, ninaenda kuanza kanisa. Arambwira ngo turajyana. Akamwambia tutaenda na wewe. Genda ukora iki Imana ikubwira. Akamwambia nendeni na ukafanye alichokuambia Mungu. Kubera gukunda Imana. Kwa sababu ya kumpenda Mungu.
arambwira ngo genda nubwo utobishobora uzobishoborerayo. Akamwambia hata uweze utaweza ukifika ukiingia kwa kazi. Mana mwijuru mumugisha. Mungu ambariki. Cyanyuma shimiraho mukecuru. Jambo la mwisho kwa kumshukuru mama kandi arikigwa kuri twe na ni somo kwetu. Yarazi kujera maranga mutima. Alijua kuchunga hisia zake. Mukecuru yagwaye ingwara ibabaje akaribwa cyane. Aligonjeka na ugonjwa ambayo ulikumletea maumivu mengi sana. Ariko arinza agenda atarabigaragariza umuntu mu buryo bwomuca intege. Lakini alienda amefikia wakati wa kwenda hajazirisha hiyo maumivu yake alikuwa nayo. Akifata alijishikilia agakomera, aliendelea kuimarika, agakomeza n'abantu, hata aliwaimarisha wengine. Gesa mukwezi ukukwezi muri kige cyanyuma, hata mwezi huu ambao ni mwezi wa mwisho, imbaraga z'umubiri zirashira. Aliingia maututini hata nguvu za mwili zikaisha. Tugira inama yo kugwaza maranga mutima tureke umubiri. Basi wakafanya mkutano ili waweze kuangalia vile hisia zake wataweza kumsaidia. Nari mfite intego imwe gusa. Alikuwa na lengo moja. Jewe nzi ko umuntu yo kwiganyira akagera watandukana n'Imana. Anajua ya kwamba mtu anaweza kufika hata hatua ya kuweza kuachana na Mungu. Ndababwira ngo ububabare utera umuntu kwiheba no kwihebura akiganyira agatandukana n'Imana. Maumivu yanaweza msababisha mtu hata afike kiwango ambacho ni cha kuachana na Mungu. Mubiri rero ndacho dufite cyo kukoraho. Mwili hatuna nguvu sisi za kuweza kufanya chochote. Ariko amaranga mutima dufite cyo twoyaba. Lakini hisia tuna kile ambacho tunaweza kufanya kwa sababu tekereza kumugwaza amaranga mutima. Walijaribu kumsaidia kwa ugonjwa kwa hisia. Turabitekereza tubikorera inama tukabyuzuza. Walikubaliana wote wakakubaliana hivyo. Ndashima Imana kuko babyumvisa bavandi. Anashukuru ndugu zake vile wamekubali. Mukecuru yakikaniye mu nzu. Mama aliaga akiwa nyumbani. Ndashima Imana yabikoze. Anashukuru Mungu aliyefanya hivyo. Imana ihabwe cyubahiro. Mungu aimidiwe. Kuko nico twari twifuza. Hicho ndicho walikuwa wakiomba. Kugira ngo tubane nawe ili wawe pamoja na yeye. Atikanire mu maboko yacu. Basi aage wakiwa pamoja. Ata tutasanze bamwororoshe ku bitaro cyangwa bamujanye muri moro. Basi wasikute labda wamemfunika mahali ambapo au pamoja. Tutazi ukuntu yagiye. Bila kujua ameendaje. Kuko Imana yari yabiduteguye kwa giye. Basi Mungu alikuwa ameandaa vile ataenda. Imana yari yaduhaye n'uburyo agenda nato. Hata Mungu alikuwa amewajulisha vile ataenda. Yaba twabashije kubana nawe mu maranga mutima akagenda atiganyiye. Walienda watandukane n'Imana. Walijaribu kuongea, walimuongelesha mama, walikuwa pamoja naye karibu naye. Ashima Imana yamwaruye. Mungu anashukuru Mungu aliyempeleka. Numvaga itelefone y'abavandimwe bambamagara ngagira ngo barampamagaye ngo aracika. Aliposikia simu yote wakimpigia ndugu zake alifikiri tu watamwambia. Cyumweru gikurikira yacikanyemo. Wiki iliyo mbele ya hii ambaye ameaga. Nari Kiambu. Alikuwa Kiambu. Sanza Mahoro arampamagara. Sanza Mahoro akampigia. Bwa mbere sinayitabye. Mara ya kwanza hajashika simu. Bwa kabiri sinayitabye. Mara ya pili hajashika simu. Naje kumuhamagara. Alikuja kumpigia nyuma. Ntekereza kwa mbwiye kwa chika. Alifikiria kwamba atamwambia kwamba ameaga. Maze kumbwira arambwira ngo muganga ahubwo aramukomeje ngo yogira n'iminsi myinshi. Bali akamwambia daktari amemwambia anaweza kuendelea hata siku nyingine nyingi. Nonega ibyo twaza dupanga tubireke dutegure kuzoja mu bitaro. Tuliyokuwa tumepanga tuyache basi tupange kwenda hospitalini. Umuntu aracyahari kuko twaza amaranga mutima twibwira ko ari hafi. Walifikiri kwao yu karibu lakini ariko sinamwemereye. Hajamkubalia kuko narinzi kwagiye kwa sababu alijua naenda. Namubwira ngo turakomeza kwa kundi. Akamwambia tunaendelea vile tulikuwa. Ndashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Anashukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ko mukecuru atikanye umuryango wose turi hano. Mama ameaga familia wote wakiwa hapa. Abashoboka twese twari duhari. Watu wote walikuwa hapa. Atikanira mu maboko y'umugabo we n'abana be. Akaaga akiwa mbele ya mzee wake na watoto wake. Imana yo mwijuru yakoze ibyo. Mungu aliyefanya hayo. Ihabwe cyubahiro. Apewe sifa. Icyo nziho neza. Alichokitambua vizuri. Ari mu mugabane we. Yuko katika sehemu yake. Araruhutse. Anapumzika. Inzi kurufuru zo kugwa iteka. Kifo kitaondolewa milele. Kandi Yesu niwe kuzuka. Yesu ndiye fufuo. Ubwo yazutse. Alipofufuka. Mama azazuka. Mama naye atafufuka. Tuzabana nawe. Tutaishi milele. Murakoze cyane. Asanteni sana. Kwa kutupa nafasi. Mumurike mwebwe mwese. Mufarijike nyote. Mungu awabariki sana. Amen.
Asante sana, Mungu awabariki. Reverend, abashumba bose viongozi wote wa release, Imana yo mwijuru bahereza umugisha. Mungu awabariki. Turashimira itorero rya Kristo kwisi. Tunashukuru sana Church of Kristo. Umukecuru yabanje gukorera imirimo. Ambapo mama alianzisha kazi. Mwakoze imirimo myinshi. Mmefanya kazi mzuri. Turabazirikana. Tunasema asante. Imirimo mwakoze. Kazi mmefanya. Imana yo mwijuru bahereza umugisha. Mungu awabariki. Nongeye kubisubiramwo. Nimesema mara tena. Abana biwe. Watoto wake. Imirimo mwakoze. Kazi mmefanya. Guhera ku muhungu hari ya Sanza Mahoro. Ibikorwa mwakoze. Kazi mmefanya. Mukaba mushingiye umuvyeyi wanyu mu cyubahiro. Sasa mwisho wa mama. Imana yo mwijuru bahereza umugisha. Mungu awabariki. Murakoze cyane. Asante sana. Reka dusabe uno murongo w'inyuma, uyu murongo w'imbere hano baba babitonze. Wacha tuombe. Reka dusabe barabasaza n'abashumba bari ku murongo w'inyuma, mukomeze muze. Viongozi wa kanisa mushobora kuza mwese. Mukomeze rwose. Kujeni tafadhali. Wenda uyu murongo w'imbere wabo witonzeho gatoya. Tafadhali. Ariko abantu bose bari inyuma. Hao wako hapo nyuma. Mwaza rwose kugira ngo musezere umuvyeyi wacu. Sasa ili tuweze kuaga mama yetu. Muhaguruke. Simameni. Kugira ngo tubashe gusezera umuvyeyi wacu. Tuweze sasa kuaga. Twaba turetse umurongo w'imbere ukaba witonzeho gatoya. Wakae kidogo hapo mbele. Abashumba bari ku murongo w'imbere mwe mwitonze. Viongozi ambao umekaa hapo mbele. Reka duhera abantu bari ku murongo w'inyuma. Wacha sasa tuanze na hapo nyuma. Kuza. Ili sasa kandi tuwasabe timu komeza guhagarara mu nzira hano. Jaribu tuharakisha tafadhali. Mugenda aho. Tuharakisha tafadhali. Aho tuja gushira umubiri wa nyakwigendera. Ambapo sasa tutaenda kulaza marehemu. Mana yo mwijuru komeze kubagirira neza. Mungu awabariki. Mukomeze mwihute. Kubera kuko turi abantu benshi. Kwa sababu sisi ni wengi. Kugira ngo igikorwa cyacu tugikore neza. Sasa ratiba yetu kandi tugikore mu isuku. Tufanye kazi vizuri. Mana yo mwijuru bahereza umugisha. Mungu awabariki. Mukomeze mwihute. Karibu sana, fanya haraka kugira ngo tubashe kubikora twihuse. Ili sasa tufanye kazi hii. Murakoze cyane. Asante sana. Muzamwihutaho gatoya, mugerageze kwihuta. Jaribu kuharakisha kwa sababu mugerageze kwihuta kuko turi abantu benshi rwose. Kwa sababu ya muda tafadhali. Mukomeze kwihuta kugira ngo tubikore. Kwa sababu ya muda tuharakishe. Twihuse rwose. Kwa sababu ya muda. Yego. Rero reka dusabe no murongo abashumba nabo bakomeze. Wacha tuwaombe sasa viongozi. Ariko reka tureke abashumba hano babe barindiriye na n'umuryango wa bugufi we witonze. Reka nje gusaba umurongo w'inyuma hariya. Wacha niwaombe nyinyi ambapo abashumba babe bahagaze na famiye uno murongo wa mbere babe bitonze. Reka nje gusaba abantu bari ku murongo w'inyuma. Wacha tuwaombe nyinyi wote muze rwose. Muze kura musezere. Abantu bari ku murongo w'inyuma. Haje gusigara abashumba nuno murongo uri imbere. Na tuweze kuharakisha tafadhali.
abantu ngira ngo udufasha none umurongo uri inyuma ukaza uwo turukano na amahoro rwose umurongo uri aho ngaho mwihute rwose tafadhali kwa sababu ya muda mushiremo agatege mureke kuganira rwose umwanya ni muto dufite warakishe kwa sababu ya time hariho abantu ndimo mbona barimo baganira hariya Kamariza ni mwihute tuweze kuharakisha tafadhali yego mugerageze kwihuta sababu ya muda tuweze kuharakisha ratiba mutera intambwe rwose mwihuta pigeni hatua tafadhali mwihute kuko turi abantu benshi harakisha kwa sababu nuko sisi ni wengi sana mwihute jaribu tuharakishe tafadhali yego uyu murongo wa kabiri sawa nimwitonde kugira ngo uriya murongo ndabona ari munini cyane ubanze basoze mugerageze kwihutisha abantu aho ngaho tafadhali tuharakishe kwa sababu ya muda murakoze cyane reka dusabe abashumba wacha tuombe viongozi wa kanisa ni nk'aho amasaha arimo agenda reka dusaba abashumba n'abantu bari hano ku murongo w'imbere abashumba n'abari hano ku murongo w'imbere dusezere ubwo abashumba nibatangire n'uno murongo w'imbere hanyuma dusoreza aho ngaho rwose yes
reka dusabe umuryango nimuze. Tuombe sasa familia pia. Uyu murongo imbere nimuze. Laini ya kwanza Nimuze rwose. ujeni tafadhali atuweze kuharakisha ratiba. Mukomeze rwose. Tuendelee tafadhali, tuelekee kwa mukomeze mukani mukomeze kwihangana. Pigeni hatua tafadhali. Mukomeze kwihangana rwose. Marika. Abadusize bose tuzabasanga. Ambao waliaga Muzeyi wacu tuzomusanga. Wazazi wetu tutamlaki huko. Kuko imirimo ye myiza yakoze. Sababu kazi yake mzuri alifanya. Niyo ajanye nayo. Kazi hizo zimemusindikiza. Kuko yakoze neza. Kwa sababu alifanya kazi vizuri. Niyo mpamvu tutagomba guheranwa na gahinda. Ndio sababu sasa hatuwezi kandi abawe tuzakomeza kukwibuka. Tena tutaendelea kukukumbuka sana. Kubera imirimo myiza wakoze. Kwa sababu ya kazi mzuri. Abana bazakomeza kukwibuka. Watoto wataendelea kukumbuka wewe. Abavandimwe tuzakomeza kukwibuka. Ndugu zako wataendelea kukumbuka wewe. Pero mukomeze kwihangana. Endelea kufarijika. Mukomeze kwihangana rwose. Imarikeni sana. Abana mukomeze kwihangana. Watoto imarikeni. Muvyeyi yari umuvyeyi mwiza. Mama alikuwa mama mzuri. Yari umuvyeyi twakundaga mu muryango. Alikuwa mama mzuri. Yari umuvyeyi wakoze imirimo y'indashikirwa mu muryango. Alikuwa mama mzuri. Niyo mpamvu tutagomba guheranwa n'agahinda. Ndio sababu sasa hatuwezi kata tamaa. Kubera kuko imirimo yiwe tuzahora tuyibuka. Tutaendelea kumkumbuka mama. Tuzahora tuyibuka rwose. Tutaendelea kukumbuka mama. Abana mwihangane. Mukomere kandi mwihangane. Imarikeni kabisa. Umuvyeyi wawe yagiye niho heza. Mzazi ambapo ameenda ni mahali pazuri. Ya mibabaro yose na kwa kutaka kose. Maumivu yote alikuwa naye. Ubu ngubu ntakiri mataka. Sahizi mama hana maumivu tena. Ubu ngubu arimo arishima. Sahizi mama nafurahi. Hamwe n'abandi bera bose bamubanjirije. Na wengine watakatifu. Abana mukomeze kwihangana kandi watoto mtaendelea kuimarika. Mukomere cyane. Imarikeni sana. Kandi tena no kurira ni byiza. Wacheni walie kabisa. Kurira ni byiza kuko no kwidesharja. Wacheni walie kabisa. Wacheni ni décharge émotionnelle. Sasa wacheni walie. Birafasha nabyo. Hata hiyo inasaidia. Kandi kwibuka na tena kukumbuka mama gitangaza kirimo. Si jambo mbaya. Ariko gusa icyo twababwira mukomeze kwihangana. Lakini mutaendelea mukomeze kwihangana kandi protocole mudufashe. Mukomeze abantu mubajane bakomeze bagende. Mukomeze mubajane. Endeni na hao watu. Bienvenue, komeze kwihangana papa, mukomeze mugende. Mukomeze mugende kandi mukomeze kwihangana rwose. Kubera kuko umuvyeyi wacu tuzomusanga. Kuko aho yagiye niho heza kurushaho yarari. Kandi hano yarari mubabaro ukomeye. Yarafite umuruho mwinshi. Yarafite ububabare bwinshi. Alikuwa na uchovu. Ariko ungu ntakirushe. Lakini sahizi mama amepumzika. Araho yaruhutse. Mama amepumzika. Bienvenue, mukomeze kwihangana. Bienvenue, utaendelea kufarijika. Kandi mukomeze mugende, mukomeze. Tupige hatua tafadhali. Mukomeze hariya. Pigeni hatua. Aho twamutegurije. Ambapo mama atalazwa. Uburiri bwiwe buri. Ambapo kuna kitanda nzuri. Murakoze cyane, reka dusabe protocole.
Wacha tuombe protocols. ishobora gufunga. Wanaweza funga sasa ili tuelekee huko kwa ni basezere bara mama bafite imikenyero. Tafadhali tuweze kuharakisha ratiba kwa sababu imikenyero mukomeze musezere. Tuwaombe wa mama hapo. Turabizi kuko mwari mu bana kandi mwakoranye imirimo myinshi. Mfanya kazi mzuri. Ariko mukomeze kwihangana. Murakoze. Asante sana. Reka dusabe protocol. Wacha tuombe protocols. Idufashe kugira ngo itujanire mubiri. Tusaidie sasa peleke mwili. Aho uteganyirijwe kuja. Hapo ambapo mama talazwa. Ni muwafashe. Muwasaidie pia kugira ngo tubashe gukomeza na gahunda zacu. Sasa tuweze kuendelesha ratiba. Murakoze cyane.